Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi iphupho lango 1994 angeke lize lizitshwe wanxusa abantu bakulelizwe ukuthi basebenzisane ndawonye ukuze kufukulwe umnotho wezwe, kuliwe nokungalingani, indlala kanye nokungaqashwa kwabantu njengoba kubungazwe iminyaka engama-26 izwe lathola inkululeko. Izigidi zabantu baseNingizimu Afrika zabamba imigqa emide zizovota okhethweni lokuqala lwentando yabantu nalapho zathenjiswa khona impilo engcono. Fellow South Africans, esikhathini esingaphezulu kweminyaka engama-20 iNingizimu Afrika isingelinye lamazwe anokungalingani emhlabeni. Indlala kanye nokungaqashwa kwabantu kuhlale kuphezulu. Inkululeko kanye nentando yabantu ithokozelwa yidlanzana. Umengameli wezwe uthi angeke zize zishawe indiva izithembiso ezenziwa ngo-1994. the promise we made on the 27th of April 1994 can no longer be deferred. We must make real the right of all our people to healthcare, food, shelter, water, social security and land. Ubhubhane lesifo iCovid-19 luvele lakwenza kwahlala obala usizo olubhekene nabantu bakulelizwe abadla imbuya ngothi. Umengameli uthi uguquko lezomnotho kumele lusheshiswe. For as long as this is delayed, freedom for some is freedom for none. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi abungashawa indiva ukuhlupheka kwabantu abaswele. Umengameli uxwayisa izwe ukuthi libambisane uqiniseka inkululeko nentando yabo bonke abantu, hayi labo abacaphuna usale kuphela. Ngusamkele Maseko, ezindabeni ze-SABC eGoli.